Ban penklan gilat sumarpang hak jela Menteri Ketenat Kokot Kakia uba ALH hak singi palai jong katayo ulia tu bak Sorkar Pdeng kala ya kejing Mynjur bantau ya ke Directorate of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Yunani, Siddha and Homeopathy ne ke AYUSH hak jela Meghalaya. Habai keran bekilat pathai kubor uba ALH ula pentip bak Ketenat AYUSH kala ya ke kejing Mynjur leng bak video conferencing bala peniat Menteri Ketenat AYUSH Nayak ubala pentip bak jela Meghalaya kan sayono ila kejong ke Directorate of AYUSH. Uba ALH ula pentip bana kaliang jong ketenat kakot kakya ke jela kan sapa no asian ya kejing tho ketenat revenue bat ketenat penroisor bakan ai ke jaka ketenat na gebenta ban yote ya ke Directorate betamai. Wito ru basyan ki engineer jong ketenat kan sepen kreano ya ke detail project report rengkat kejinglut jingsep bantai ke Directorate kenang ban pa no syak Sorkar Pdeng. Hagawi perkaliang uba ALH pentip bak Sorkar Pdeng kala ajing Mynjur ru ban mang pisa na kebenta ban bu ya kat kandai teligi Health and Wellness Center hagajela na kebenta kesenam arajar kat kandai arjar arpo bat na kebenta kesenam arajar arpo arhajar arpuwe. Bat ke Sorkar kala pa agajing terwa ban bu sa arpu arteli kum kini ki center hagajela ki ban sebu ulang haki Public Health Center bat ki Community Health Center jong kejela. Baikan kumnu ban upskilling ya kaneka AYUSH Department. Teka AYUSH Department kelashim ya kerai bakat siajar arspa sanpotli ki Health and Wellness Center bansna baro jongka state jongka ri India. Iwe are sun not. Apo Meghalaya hau kendai arfau kila ada propose kat kendai tuli but kila ada commitment ini kalai tuli di borok ke jongkam kan saleh hi napa ka AYUSH Department jongga government jongi ba te mentaru ngi propose su bangin donno laga jongka AYUSH Directorate ka government of India kala ada yungi ba sanction donno laga jongka AYUSH Directorate dimenta ngila doktor jaka syaka urban department syaka revenue bagin alot jaka ini bersina naga banta kanega AYUSH Directorate poga state of Meghalaya.